Ана қалама geçirmek Василий Горшу консенде шамба пидесил, шамба да мажитне даранчен, жолдашен булышниге снет уза бумадыр жаттар. Киря қалмала уксетен генде не бертуя организациялар, уксетен гелесетен иземмар, теммар, но шабахта хамыр пулдарын даранчен, хамырын уза буратыр кысалагер бир серетле лауреата балыртырмыр. Рейтинг поет, на Бершакеда, Шубах Шумахлыкне, Шубайлыкне, Шаптаны Тапқырда, Ханыза, Қайын Шубайлы Севгиземле, Амаландарса, Турумнызым Шак премия Бамайы бірна ежіміне. Жанында да Мажупа бұл понимай символы, Аян Шубах Василия Горшмита Вильнеренде керексу, бұл шакшур там Куксагайны да керексу дайылла, Тыван ялне Агадуйда Вғытсыр күшіне құлтына. Понимай пирин Аянда шағынбек процессы шаршул ерек, аян кейсінсенде пирин пықсаду ғашы баянда Рамба, Мажупа, Үгер баян қалама бұзарат бір. Василия Горш, сөзі қосылат малалла. Мәнін бедерсі, заманы паянхикунда, шағынбеге спицкер, паянхикунда тоталитаризм дегенде у нас русский спикер будет пирин общество. Общагында лучше сидит, ты машина? Ага, конечно. А больше-то нет клейкарем? Нет больше, вот, стратили там наверху. Все, кырчи семья, а кто в храх? Шаг пивни земли чваши время, Европа, сентане живет жизнь. Шаг пивни земли чваши время, Европа для меня. Сидеть, пересидеть, терпение, лохангуди сидеть тебенне. Чеважының ансывалны пуже, телели культурны пустайлет, телели халтарне улхая пуже, выех туяни хайвали дивлет телемит тавашле. Вот пойдем тваны халахымыр, шундан юрат, амыр культурно, тван телегемере, амырын дела ергене, упраза говорастезе, пойдем пурныш небать. Мәлле хеньгурлы, пурныш пульдивунын. Анжақта пойдем евросоюзендер зебурза, болып амыр, халық өмінше қиын ұры тивісіне ұрагларшы. Ана пирін туан халығым бар, пирін шыржывым чываш ен, үтті туанлы халық семде некшанды мана шу. Он яджы хал, Европа пропалы тірісі болырсы. Он ябалы сенен умайышыне, кенеген үйрім кенеген ұса, жарза гларцы, Геннадий Айти, ұшап дерек өзі кешшілік. Халі бір бан, бұл шуран рамба, білдірімбе, кершілдеріне палғапы. Ол бірін биді лайық ұры үш, оның мүнзе бір күшадайса, қалпында чедексен бұды бар. Бұн яжы әмірімірек бірін туан қалықыра бұрнай. Давай. Земле чисто ангуран, ген юрымран, шари анжақ юлайдыр. Ана туан үргімілға юрладыр. Бараман қанне бөлетші тұпырам. Херек шул гаялла, шак шаржинжен чывашқалық не мұқтамагилне сывыш уйрылза гайны. Оның жажы Митта Василий Егорович Митта. Баяны бір, оның сумлаятны хизеплеген сен, шағында бірін шагер ғоламырын Карл Маркс ятібе хизепленеген уравенже пурынны шурдумне, он ятібе жапны пилгами умне пуштарындымыры. Тингана бекче херекшул, епхам пурнышра Василий Егорович Курман. Анжақта оның сыббезене улаза үсіне. Тада қайбағыденже студент чухне, ана тұрмышра вредме түрегелінітшен. Утмал вещі утмал ватымыш үлзенже. Он чухне де, Митта Василийне мүлле пыдарыны берге. Легенда бек каласа барачы. Халық, оны шауына білзесін, ол шыр илніне білзесін, халық ана пыдарыма таврары алзенжен, ушканын бұныне каласа барачы, еп паттерде бұрнаган келкі апа. Митта
Уйырмақ үттесівашсен хушинже хойын чывашлы хебе балыр задырай. Уйырмақ. Ағыртне перін шак чываш халығын шырайуне, шак падыр елдірі хінче, балырны митта бұлдар ұлы хінче. Шел, халиде вақыте пиде савық вақыт мар, түрібек алазасын пиде шикленмелли вақытта, епте бір жүхне шауна жұтлады. Қай вақытынче, қайзен юлдашы зәмек ағыртнен, қалбір жәмек талантлы жінзене пұш жарза, зен ширмаллы сывлы хізене, вақыты зене білеріне. Бірін ғаурақ біледір, ми жежін писательзем қайза, әнді тавырынма Улдарулы кезем житне демелі бол. Максимов Кошкинский, Жавнужана гурны, Краснофаслы Жавнужана гурны, Лашман гурны, Саламбек гурны, Жавнма бірлек, Мита Вашлеев. Ен команда боліне Манзада бардым бол. Еурба аназынша. Мита Вашлеев кашни сымби, шак чыважын пүлмине тертпе кереген Тырбек бол. Биде ұлттан Тулубек. Улдар улы кен. Ана уйырмынақ унын тертлесіп безем аза келеші. Ағы шағында бұғыннымай, унасыне бұл ағыртне шақ әнденала ширасса қыршыл мегунды лартман, үнжүкне шөлесене лартман болмалла. Сәббине, ақман алыра, бита башлей бұрынны жүкне, қой түтсақ ұрны кенеге, бұнын пірреміш кенеге, Бурна жүхне оның пәргенеге гына дұқны, Камалдан ятпа дұқны бол. Оның редакторы, оның юлдажы Илбек Мигулай болны. Иге бен егземдер ба дұқны бол. Ана вара қалараса да пидебі бол, үнде ана пиде ғыды юратна, қайба ғыдынже болмалылар. Жамбада бол, пәр уйық шүрі ғушинжек пидетрен дұқса қайыны. Августын 15-мі набораяны да, Игуй Храйкин, ноябрь 20-закырбышынде шау жолгене қына пидетрен бұл алыбыстан ақыларса даяны. Бұн ятне чул жиран херринже сымбине қалам. Бұл паянда, иранда билім зарсават. Чул жиран херринже пәжек күрт. Юрдулдарны мұрйи даран, мұнаққа, қавартыра құшса күрт. Шитсе үкрім паяны баран. Ураран үгерен шартламан, бұнгажа мұдалар бире, ни ішпе, ни бұтпа ұшынма. Тумдир маршке шире, шәрт аппа бұжақна, шақ яшқа салдынам, ұжынма епларам, малашне де болсан жақнашқал, тәндере ұрынны де қарам. Күлленгін қышқыла, қырымжын, қырымба шығынан, шинлы қыраңғыларан мұшқыла, қыжантен түсмелле жетіван. Шун бұжақ, әндергені байғал, ебір ғуд ел илзе амалан, ұрасы ден нумай, ұрнасы ден сағал, мен болад, мен келет, табылан, чываш әмәрі жавнашқалы. Бұл хайневалли, керек камда хайын кен чисты жиннан билдепри жине, кашни чываш, ширзақ вармаллы твада ергелі сывық варны. Ана шав ергезем жинек чываш гений деме болады. Андив, хизепте, чисты ангурам, пин юрымран, пригына, юлайдыр, ана таван, үргімылба, юрладыр, вараман, канны булитше, капрам. Алі, Мита Вашлейн асне, сымақ қалағане, бұнын денгежі, ана қойын ғышын положи, арымне, илзе малалла, илзе қаймаллы шиннине, Чувашқалық сывышне, Василий Иванович Давыдов Анатолийне змақ. Баян ирин тываны халықымы, Чувашсен, Булгарулы смене, Амыр, тываны салығы, мал ашлығы жен. Оның культурне сықласа қаварастышты бітім сүнне барда стене. Амыр тыван чілге бере, шав дересундан юратны поедым бар. Темле евір бұзасында қамыр, тываны халықыма ман-ман, мен дузақы варны, ол мен дузақы варны бірін яқсыран иксаны дұқмас. Бұл ширастыр спейді, ұжарастыр спейді. Удашсен құшынки тұслыға сіртілесті спейді, ширіп төслік бұлны. Бұнба калашма ұсазасын, бішіне дұқма жүктсе. Бірмай, қамыр, тыван халық мөр күлісте лайықладасы сізден қалыжатсы.
Кайын сирна произведение зинди шавын день он полна. Мәлле Евросиен тюсре, шатре, эдем шаврынза келсе. Ферменіне сывлық пузан детсел пармая, эдем аттырамаз. Шак пирнузымде чываши деме, иртме жанат Европан дебельне, сидеть, пересидеть терпленне, лахан сидеть дебенне. Чывашыны жыктан сывалны кузе, культура гесук лепых стайлеть, телейли галтар демыл хревзе, уек уяне хайвали дивлет тенемитта. Шанна пирин пуласлыға. Эненне, сынақта хал пирин темле еврлып, бұтсен бұлзасында, пирин челгемер, пирин литература, Европа шайдеші клензе. Будешпе, ана юрадаган поэт семех, хамыр миттана, башлей горша шыклеріш. Ун яде, ван халыпшырдуна эшекеле, бурге билимзер. Тавда буш. Митта башлейін дядебе кезетінеге конкурс. Гүлме демелейіні, шал сымақ, шауын кушлықне, ердүжіне, Адрель Жывашне, Илья Арсентьевич Иванов. Эрбәтсен малданағында Митта башлейін фонде әдебе шағында келіне қамырын ұршынны мұрсыне бұрнеде бірле бір писатчесен союзубе бірле шапла Василий Егоржа азынза пәдік сес митинг киртерме қабыл тузақ келіне жын ебір сирия тавды башын ебір қамыр онланны даранчен, қамыр пулдарны даранчен Василий Егоршесіне малалла тасса бұрағанзыне сумламада біренешін, ішне де малалла тасса бұма пулужашын Митта башлейін фонде малашне де шағызе туза градек тезе шанзадырас келет. Саманы баллах, терескалары Федор Георгиевич, бұл Митта вғыдындебек самана земде, ерлев, хезірлев, саманы зем візем иртменға, візем час ирдесте жүк пирін, шамбек азаплы жыржывра. Апла бұлінде пирінжін яланақ Василий Егорш Митта, бұл тоталитаризма, хиреш крешне, хайын сыбайлығына, сымағыбе бұлзанда крешне, шин сынарыбек тұрзайулі ялан. Правда бош? Унда каларынды Митта башлейін фонде шүллен қойын лауреаты зене палырды. Митта башлейіне чүндерерін жүрадаган, оның пулдары оқне жағылса бұрынны, тада оның пулдары оқне қалықым нешедеріме тұржаған, бірін юлдашымыра, собашымыра, қышалғы лауреада бедір ейсина, ұнда кел. Митта башлейі, манын Чувашли чи юратны саваш. Митта башлейі времени чивишме бұлдарны мана инде савындарать. Тада идекте мыля қаласы. Чивишме үстеріп үстерет. Митта башлейі сывысембе студент жүхне бір бұдыршичи шулгайла алпышласа балашны. Он завезе маншан. Шул кытардагане, шул композибек, где поэзии, шул композибек пулзадана. Он завезене унчук неде юратса буланы пхалде шауындагек ларахта юратса булады. Митта башлейі маншан был. Шин тестеке был неге биге хақлы. Бұл шау азар бизер саманара қойын шинлықне жуғатман. Хайарланза, узаланза қайман. Шинлықне ұпраза қабарма бұлдарына. Қойын сыбайлық ебе, сыбай сымақ ебе. Үттешінзене де шин болмачынне. Келе қаламашы қызы қылдер ішлі тестлік барза қабарына. Шауын жын болман, иге қақлы қойет, иге қақлы шин. Митта башлейін кенегізен ишлахмар. Юлімге розен балли, ана зене қаларзақтыма лаза илбезене, мұнче хирни зене шенерен, қалы кебергенеге тұқмалла, ана қадырлегені Геннадий Федорович Юмарт. Ана азымақ. Митта премия лауреат. Митта премия лауреат. Митта башлейін премия лауреаты Геннадий Федорович Юмарт. Бunda kalar içinde onun Mitta baшлейін чи балла кинеги, хай вухатынче каларны кинеги, кумалдан кинеги.
İtlerahına şakkini getirip bileşi. Onun kıyın çiğler sıvızen puhşi. Anşak bu kıyı sıvızen şirinizir büşne, kritikara da, prozara da, publicistikara da işlene. Kujar bu işince numay işlene. Şanba onun işine haktan tukne, birden bir kine gibi namar, üttigine gizine de bir tüzetim Allah'ım. Kıy purnu tukne, ödümde bir bunu yakın kinege kılarını. Şanba bunda kakışne bir neşire, ize kadar dasterim. Çimaldan ki kinege o, binde doğırşır, budur iki meşulda tukne, komo kinege, vırıstavul lirikiyatla, kıyın çimaldan ki kinege. Huklaşki şimdi bir de layık sını verecek, bu kaftunu bulmalı hudurcukne dartman, ona biyin bizetre uzak uğraşır. Bu da ilk meşulgi premiş kinege. Bu da ilk meşuldak bu Boris Garbatov'un kujural edem. Dolayısıyla ogi человек деген kinegine çavaşta kujarzacaklarına ilk meşkinege. Vişmiş kinege onun vıdırdıvatı meşulda. Halk takmagazem, halk takmagazene tuksa çimaldan жанрдылышынчен уйрым кинеге кладагане митавашлее булна. Бинеде уже буdur вишим шулда паршалык экспедиция булат, нума экспедицире нумай районда булашы. Шагында кухня баласыне суйларса итсе, аларны кинеге. Буdur ватым шулда. Буdur билким шулда бул скажи бүгүнчү Малеевка танышынче ишлет шагында Пушкин юбилей жыгарнымай. Пушкин'in Boris Godunov kinegine kujarma buşlat. Şarna valla kayarak pala. Bu da hiç meşhurda Boris Godunov. Пушкин şuralara Vilniren'de şurjul jitnemay. Zak kinege pizitlense duhat. Bu onun işmiş vatmış kinege bulat. Şarna katrah budur ultımışında Горкинне Фома Гордеев кинегине Чувашта кучарсагларына Фома Гордеев романне биледер, охаяхыл. Шагында күзігіш кинегевал, неге бұл романа кайран аллы ултымыш жылда тебір хуткаларашы, аллы біліккіміш жылда тебір хуткаларашы. Борис Годуновта шитмелміш жылда икіміш хуттухна. Uzur büşne kalarım, arkunda hay suyu juhne ve şak kinegine kalar sayıl geret, kamaldan kinegine Allah ultımız şulda, hay Allah şul tuldarına may, hay şirnişen bu kine kalarma padartını bulna, Allah şul sen kurnaymaş, naval kalarsa ilgereymiş, tülaya balazine hajar şunal dinsin bu şaptarsa kuna. Şak vakıtrak bu, bunda kur kinegine deşekileymerim, bu Кугинеге семзер бушне Овечкин'in rayonda butne kinegine rayonu şekilde yatpa kuşaratında ütte aktrısında birle kinege dusaglarat. Buna izleyemeyelim. Binnede hırşer sakırmış şulda. Vakitlaha tavrınsan, tavan dalda burnuna çok yürüyaltınca, burnuna çok içlen çukne. Lev Kaşil'in aslı hirişturu romanne kuşarına var. O kinege de kuzu kinege, şarkı kuzu kinege var. Şarkı kuzu kinege. O kira takılmış şurada bize dokuna, onda kujarıcı ne kadar man. Bu kuma şu şarkı kuzu dedi bize. Bundur buşne tada Evdeki yakın orlağı babır, level yala bir ikinci evde yine görünü kinegine bizizlegalar. Çak kinegine şuklasan, onun çak per tahır kinege bulatçı bulmalı. Kalardı hay, çanbek hay redak kuşar kuşarsa redaksiyelizlegalar nizem. Hay biliçende daval patman bala, mitta Peter'in şirnizem bu şişine uyrım kinegen puksa hadirleyip, bu kinegezem hay gücesin tuhaş sizem. Mittay becerine aldı kırmışlıkta yalgalaşat, patmanın koşmalar aktuhat. Çakla vara, mille kalamala, un kinegi, birden bir kinegi, sıvı kinegi namar, kuşaru kinegizem, mütti kinegizem, para bunla yakın kuhunasya. Dan sivizine de gusta da kuşarzacaklarını, bu muskavra, dumumayı, stümayı, yatpat, pişitince tuhne, вот kan bilmez, bizene tutsa ulama bu daraşı. Bu birden bir buruşta dökmekine giye. Taşınca bir numayak şirman, uncince şırak şitmedvatımız şurada mitta başlı yatpa azilizen buhi kılarlıkça. Azilizen buhi bunu jibe buldaruluca mitta başlı yatpa kılardılar. Haliye bir pijede ödleşirdim hayalde.
Bana astırlaganca bir bunun birlikte man til bulcu şu sen bekalaştırım. Bir tavaşlı tohrbunu buldarını dedi. Sen bir telefon çeken hayvan gatkaşat. Sen bir küçük kinege, şak kinegin azizin eden bir eserler mamay tuğda. Bu kinegine kimen acırısen numay buğunaşçı. Bunun güçlüğü bir tavaşlı işin bunun bulucu ve buldarulu işin zaten Petrovich kuzan gaylayık oçer şirnetçi. Bu oçer для загоризот кинегере пижлензе духре кам астумаш кам буламан bu kinegine tutsa bulama buldaradar. Halinde şiddet şu oltağır bunun şu şiddetini bile bunun şirnetçen kuşine hazırleder. Материалзине букса жидерне машинскара, игедун багалар аши, ипкелле шанбала, пер пузык тон, калармашкан, хорошаппар. Унда бара поэзия, проза, публицистика, критика, да кушарузем. Унан кум кинеги, ширузем керешсе, биде пуян кинеге булмай киришлем. Калимын юлаштызем мангалас килет. Мененде bir kaplasını nazarmar hayinde diyorum. Bu şimdi taraf bilmeli, makinelerin genişliği uzun kurmalı. Şambala bile kalanmalı. Mantık ayarmar, onun halalesinde kuyucu işleri uzun kurar. Bir bayan literatürü müziğini şimdi şunu gerçek şeyimize geleceğim. Halinde bir budur şeref şunu gerçek bile kalanmalı. Stiyant kur. Kamun kamul bur, akşak til buluğu için onda literatürü müziğince kaysa kurma buldar aşağı. O tarhaşın siretini yapar. Bunda birimde birle mittavaşlı enheri bor. Hali sımak mittavaşlı enherine Иленби Васильевна замакпараша. Слово предоставляется дочери Василия Егоровича Митты, Иленби Васильевна. Подойдите сюда к нам. 40 лет нет уже Василия Егоровича, и народ все-таки помнит его. Меня это очень волнует. Ежегодно собираются люди, вспоминают. Очень много делают для того, чтобы его имя сохранилось в народе. Я благодарю всех собравшихся за то, что почтили память моего отца. И надеюсь, что и в будущем имя Василия Егоровича будет всегда в памяти народа. Спасибо. Елена Васильевна, скажите, пожалуйста, вы сами-то помните отца и как вы оцениваете его поэтическое наследие? Оценить его наследие я не в состоянии, но так вот, когда в тот год, когда отец умер, я, конечно, была потрясена, думала, что у меня впереди будет время пообщаться с ним. Но из всех детей его больше всего я с ним общалась. Я, конечно, его помню очень хорошо, это был очень красивый человек. И вот эта вот высокая душевная организация прям на лице была у него написана. Он такой необыкновенно богатый, интересный человек. Просто даже вот так вот со стороны, если судить. А близко познакомиться с ним мне не пришлось, потому что еще 20 лет не было, а он 20 лет отсидел. Но я все-таки больше общалась, чем другие тети. И начала переводить, что-то заниматься языком. Ну, вот так все затухло, потом жила в Москве долго, и когда уже сюда вернулась, тоже времени не было, семья, дети, работа. А потом сейчас вот начала изучать языком, и мне не дается. Ну, спасибо. Очень Спасибо. Халид Петр Алексеевич Ялгир. Адал, Чаршиван илеме, Хумлан, сигеть умамра, Камынчуне, пықсасын шүкіленме, Кам шүженме, шакаслы байран, Шагынбек сулмаклы да хватлы, Савазем ширзақварны Василий Егорович Митта. Ебе унба чималдан, унын комыл ятлы кнегибе, кнеги урлы баллашты. Бұл Индияда ғыршыр, Федорит кемір шулда болны. Бұнда бара шак кнегари савазене нумайш непы, құқмасыр қалама әліне қайбақы денче. Бұл вақыт райбе
бун жолсенче гынан жакпынды булсасында литература шиннизембе биде интересление. Сабызем жирма бушлана. Митавашлейне Бірнар районне Кудар школне шлемешкен школ директоры булса шлеме Василий Иванович Красноваслый чынзе быынына падырделинче. Вот барабызем социализмла ымырду договоры ширашы выдыр біреміз шулда. Ял курнышы жинжен Красноваслый сымақ парад ширмашкын роман Митавашлее поэма. Красноваслый твалла романи духре Шавшулзынче Митавашлейн кулынза сятлы поэм мидухре. Кайранна шерчелхи жезе ятпаныча. Вот кайран бара бұл жернізене азыр қазақтыны, но чилай хуже бунжежі жулына икра бұрынма келче, табрын сасында ұнба барайбы, қиын бе, кушак ушын курса калашты біррегін амар, бұл лик-консультант, союз правленинче, ондан Тванадыл, журнал редакторы, ответный секретарь бульче шамчукне, манын мир баллады, печетленче шау журналда. Ондан шакна калама пиде интереслі, чилайші, пілешші булмалана. Анчақта пілекенсен нумаяқтамар бол. Митасен шемьи, чөлінмелі шемье, литературлы шемье бол. Билік тыван, бурде сабакалав ширна. Башлея. Она берги баянсы макбыры жаслы болна. Еккемерше Петер. Ондан Иван болны, Иван Арадезі ширна. Ондан бара Яку ятлы болны, бұл Шамрыклах билні, Сабасем ширны бір-бірі. Ондан Николай Митта болны. Юлашкен тұра боржу менешлері Шамрык біршім қажат редакцинче. Сабасем чилай бешетлене. Вот, билік тыван курде литератур башығынды болны. Шабда пиде Тәлінмелі ябалачысы шутлады бебе. Шамбада бір Митавашлы ятне, Никшанда манашук, он сабвизене, поэммизене, очеркизене, критикала статьизене, буланы жемен, булас келет. Митавашлы едесесін, бұл чын-жын жин, чын-жын чываш, чын-жын сывыш. Шағында Митавашлыне азын зайыртеріне, азыны күнне, қайын пилгімімен жайыртерген күнне, бішлі бір үрат, үрат. Өттене бара, таван шәрі жіне. Там,